bifurije amahoro y'Imana ndetse no gukomeza kwaguka ku by'umwuka n'umubiri ndetse n'amafaranga. None turi ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 11 2024. Ngewe mugiye kubana rero hano kuri Ukumbuye iki TV, nitwa Bimenyimana François. Reka amakuru yacu tuyatangirire muri basketball, mu gihe shampiyona y'abafite ubumuga muri uyu mukino nyine icyo twita wheelchair basketball izakomeza kuri iki cyumweru tariki ya 10 z'ukwezi kwa 11 2024 hariya nyine Kigali i Remera muri gymnase ya NPC Rwanda guhera isaa 3 za mu gitondo. Ikipe y'igihugu ya basketball nyine yo mu bakina bahagaze nayo ikomeje imyiteguro ya Afro Basket Qualifiers 2025 aho bavuga ko bagomba kwitwara neza kandi bagakomeza kwimana u Rwanda. Ni mu gihe ariko nanone n'ama club ya hano mu Rwanda muri basketball nyine mu bari n'abategarugori ariyo APR Women Basketball ndetse na Leg Women Basketball aho aherutse muri Tanzania nyine mu mikino ya Zone 5 cyangwa se akarere ka 5, aho ikipe ya Leg yabaye iya kabiri nyuma yo gutsindwa na Al Ahly ndetse na APR iba iya gatatu. Ubwo n'amakipe nyine ya hano mu Rwanda. Ni imikino rero yari yatwawemo abasifuzi mpuzamahanga b'abanyarwandakazi, nk'umusifuzi ukomeye cyane ngira ngo muramuzi Mukandanga Olive, usanzwe anabifatanya n'umurimo wo gutoza, dore ko uyu anatoza ikipe y'akarere ka Musanze mu mukino wa basketball y'abafite ubumuga nyine nababwiraga izaba kuri iki cyumweru. Uyu rero nawe akaba yaraherereye hariya nyine Zanzibar muri Tanzania. Uyu musifuzi rero wanagaragaje ubuhanga nyine muri byose, birumvikana ko haba mu gusifura abyitwaramo neza, haba mu gutoza abyitwaramo neza, ko afite ibikombe byinshi bigera kuri 3 ngira ngo atoza iyi kipe amazemo n'igihe, ikipe ya Musanze amazemo igihe cyane kabisa, ariko n'umusaruro ukaba ugenda uba mwiza. Ubwo rero reka tumwifurize amahirwe masa mu mikino afite muri iyi weekend. Reka rero dukomereze hano mu Rwanda mu mupira w'amaguru, mu gihe dutegereje ibirori byo kwakira Libya kuri stade Amahoro tariki ya 14 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Shampiyona y'u Rwanda yo irakomeje, yari yakomeje rero ku munsi w'ejo. Ibya Kiyovu Sport byo bikomeje kuba gaterera nzamba ka nyina wa nzamba akaya magorane nyine, kuko nyuma yo kunyagirwa na Rayon Sport ibitego 4-0, ibi byakomereje kuri Gasogi nayo irazitsinda ibitego 4-3 mu mukino utari woroshye. Nyamara nubwo iyi Kiyovu Sport iri gutsindwa gutya, ariko hari hashize iminsi basaza b'urucaca biyemeje kuza bagafatanya bakayiba hafi, dore ko mu makipe nyine yabonye intsinzi imwe gusa, ngira ngo murabyibuka itsinda AS Kigali. ubwo nyine nyuma yaho ngaho nizi intsinzi ukwimera. Ikipe rero ya Kiyovu Sport iri gucumbagira nyine nyuma y'uko ifatiwe ibihano byo kutemererwa gusinyisha abakinnyi bashya kubera ibihano yafatiwe na FIFA. Rero nyuma yo gutakaza umukino ku nshuro ya 7 bikurikiranya, abafana ba Kiyovu Sport barubiye bisiga insenda kabisa, bagira naho batabaza nyakubahwa Perezida Paul Kagame, perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bati rwose mubyeyi wacu dukunda, utugejeje kuri byinshi nk'abanyarwanda, twarabibonye watabaye u Rwanda, turakwinginze ngo natwe hano muri Kiyovu zudutabare. Nuko nguko rero bimeze. Kiyovu Sport rero ikomeje kuba inkuru y'amarira nyine ku bafana bayo, birimo no gukumbura intsinzi isa nkaho imanitse ku ijuru. Ubwo rero nibyo twakubwira. Indi nkuru nayo wenda ikomeje kuba kubura gica hano mu Rwanda, n'umwanzuro wa mpaga kuri APR na Gorilla. Ngira ngo murabyibuka ubwo Gorilla yanganyaga na APR ubusa ku busa, hagaragayemo ikibazo cyo gukinisha abanyamahanga bagera kuri 7 binyuranyije n'amategeko ya shampiyona y'u Rwanda, kuko iyo avuga ko ikipe yemerewe abanyamahanga 10 ku rupapuro, ariko kuri line up uvango ijya mu kibuga nyine birumvikana abakinnyi bajya mu kibuga bagakinisha abanyamahanga batarenze 6. Ibi rero
APR yo yarabyirengagije mu gihe kingana n'iminota 5 yose, aho byaje kurangira nyine ikipe ya APR ikinishije abanyamahanga 7 mu mvururu. Rero nyuma yo kubibona ko bakoresheje umubare w'abanyamahanga mwinshi, ndetse Gorilla yaje guhita itanga ikirego muri Ferwafa, ngira ngo yanagitanze kare umukino utararangira. Ni ibintu rero abantu benshi bakomeje gutegereza, abanyamakuru, abafana bavuga batese APR iraterwa mpaga, ese itegeko riravuga iki, ese biraza kugenda gute? Rero ubwo nyine ni ukuvuga ngo nyuma y'ibyo nyine muri Ferwafa hateranye inama biga kuri iki kibazo. Ngira ngo haracyategerezwa umwanzuro kuri kibazo kuko ntabwo kirafatirwa umuti. Ubwo rero ni nyuma y'uko hahise hanagaragazwa irindi tegeko rya FIFA rivuga ko umukinnyi wese uri ku ntebe y'abasimbura agomba kujya mu kibuga bifitiye uburenganzira. Gusa ariko nanone shampiyona y'u Rwanda yo ikaba yaragennye abanyamahanga batarenze 6 bajya mu kibuga. Inkubiri y'ibibazo rero bisize uwari team manager wa APR FC retired captain Eric Ntazinda ahagaritswe by'agateganyo, ndetse ngira ngo murabyibuka umutoza Drakonovic wa APR we yari yatangaje ko nta ruhara bifitemo kuba barakinishije abanyamahanga benshi, ngo kuko byamubereye inyuma, ntago yari yabikurikiye, ntago yabibonye. Ikipe ya APR rero ikaba nayo inyotewe intsinzi, dore ko kugeza kuri ubu ngubu bikigoranye cyane kugira ngo haboneke intsinzi. Bamwe mu bafana bakomeje kunenga imitoreze y'umutoza wabo. Ikipe ya APR rero ikaba ifite umukino na Vision, uwo nakwita wenda nk'ubwiyunge ku bafana, na Vision kuri uyu wa 4. Ubwo ni ukureba ko iyi Vision rero yaba ubwiyunge ku bafana b'ikipe ya APR kuri uyu wa 4 saa 12 kuri Kigali Pele Stadium, aho n'amatike Vision yamaze kuyashyira hanze ko ari uguhera ku 2,000. Iyi Vision rero nayo nyuma yo gutandukana n'umwongereza wayitozaga Karam Shamselbi, yahise izana Mbarushimana Abdou nk'umutoza mukuru, nawe rero ugomba gushyiraho inzira nziza zo kubona intsinzi, maze akarenza urugo ya nkoni nyine ya mukeba. Dore uko bimeze rero, ubwo ni ugukomeza gutegereza tukareba ikiri buve mu mwanzuro wa Ferwafa, dore ko na Rwanda Premier League nayo igira iti dukeneye ibyangombwa biduha kwigenga. Ubwo nyine nabategura shampiyona y'u Rwanda birumvikana. Ya APR rero kandi ifite umukino na Rutsiro kuri iki cyumweru. Shampiyona irakomeza kuri uyu munsi rero mu Rwanda. Ubu twese twerekeje mu karere ka Musanze, hagiye kubera umukino wa Rayon Sport yakiriwe na Musanze hariya kuri stade Ubworoherane. Nyine ni umukino ukomeye cyane, aho perezida wa Musanze bwana Placide yatangaje ko ikipe ya Sport igomba kuza yikandagira, kuko ngo batari buyorohere, bagomba kwitsinda, kandi ibitego byinshi n'abafana bagiye batandukanye twababonaga hariya mu karere ka Musanze mu masaha ya nimugoroba, ubwo ikipe ya Sport yari iri mu myitozo yoroheje, bavuga bati tugomba gutsinda ikipe ya Sport kuko ni ikipe tubasha, ni ikipe kandi turwaye, bitari bya biriya bya Kiyovu byo kujya guhuhura umurwayi w'abandi. Twebwe ntago turwaye, turi bazima kandi turakomeye, abakinnyi bacu bariteguye neza, tugomba gutsinda ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport rero nyine birumvikana yaraye Musanze, aho yakoze imyitozo yoroheje nyine yo kugorora amaguru, birumvikana, ndetse no kwimenyereza stade bazakiniraho. N'uyu munsi rero hano i Musanze nyine ku isaha y'isa 9 zuzuye za hano mu Rwanda. Uko ibiciro bihagaze rero ni uguhera ku 5,000, 10,000 ndetse n'20,000, ubundi ukinjira muri stade kwirebera umukino mwiza cyane kabisa. Reka rero tuve hano mu Rwanda twihute cyane duhite twerekeza muri UEFA Champions League. Byari ibitangazo byo gutungurana
kw'amakipe akomeye cyane, ndetse n'ijoro ryabonetsemo ibitego bigera kuri 30 byose. Ikipe ya Manchester City nayo bikomeje kugorana kugira ngo ibone intsinzi, noneho byaje kuba bibi ubwo yahuhurwaga na Sporting ikayandagaza yisogongeza ku muyoboro umenyerewe hano mu Rwanda uwo dukunze kwita 4G. Sporting rero yatsindaga ikipe ya Manchester City ibitego 4 byose kuri kimwe. Ikipe ya Real Madrid nayo ya 4 no kuzamukana umusozi na Milan, kuko Milan yaje kwitsinda ibitego 3-1 nyine cya Real Madrid. PSV yanyagiraga Girona ibitego 4-0. Ikipe ya Liverpool ikomeje kwitwara neza cyane, nayo yatsindaga ikipe ya Bayer Leverkusen ibitego 4-0. Dinamo Gang nayo yanyagiraga Bratislava ibitego 4-1, naho Monaco itsinda Bologna igitego 1-0. Dortmund nayo yitwara neza itsinda Sturm Graz igitego 1-0, mu gihe Celtic yatsindaga ibitego 3-1 ikipe ya Leipzig, maze Lille inganya na Juventus igitego 1-1. Ubwo rero nyine birumvikana mu mikino 9 yakinwaga muri iri joro habonetse ibitego 30 byose mu ijoro rimwe, maze ikipe ya Manchester City ihinduka inkuru icuruzwa nyuma yo gutsindwa na Sporting nyine ibitego 4-1. Ayo rero niyo makuru nari mbazaniye muri iki gitondo kuri uyu wa gatatu. Twongere guhurira kuri stade ubworoherane mbagezaho match ya Rayon Sport ndetse na Musanze. Nge Ndibimenyimana François, mwakoze kubana nanjye, mukomeze gukora subscribe ndetse na share, ubundi dukomeze kuzamukana.